exercise. L-ewwel exercise ħanintefgħu darna ċatt. Issa, idejna ħajkunu l-fuq, saqajna dritti, ħajkolkom jew two variations, jew ħanamlu toe touch, nitilgħu u ninżlu, jew inkella knee touch, nitilgħu u ninżlu. Ħanaħdmu l-ewwel fuq naħa waħda u mbagħad ħanbidlu. Importanti qabel ma nibdew you squeeze in your core ħalli nkunu nistgħu nżommu darna dritt. Ħanibdew in 3, 2, 1, lift up and down. Last two, last one, and change side. Minn hawnhekk ħammorru n-naħa l-oħra, nitilgħu u ninżlu. Up and down. Last two, last one, and relax a bit. Hawnhekk imbagħad ħanamlu mal-ewwel reverse crunches. Jiġifieri jdejna ħanamluhom mal-ġenb, ħanamlu saqajna l fuq. We're going to lift the hips up and slowly down. 90 degree, nżommu saqajna il fuq. 3, 2, 1, lift up. And down 90, up, slowly down. Last 3, last 2. Last one, and relax. U hawnhekk ħammorru bicycle crunches, jiġifieri jdejna ħanżommuhom ma' rasna u saqajna ħanamlu one knee in u l-oħra dritta. Ħajkonna pause u mbagħad ħanbidlu. 3, 2, 1, go on one side, come in the middle and switch. We're going to switch in this exercise. Daqqa naħa u mbagħad naħa oħra. Side, center, side. Side, center, side. U hekk inkunu qed inħadmu iktar il-core meta jkollna dik in-naqra ta' pawża fin-nofs. Nafsu żaqna kemm nistgħu and then on the side. Last 3, in, last 2, and 1, and slowly bring it down. U minn hawn nduru bil-maqlub. Għall-aħħar exercise ħanitilgħu bil-mod u ħanduru bil-kontra. Ħamorru plank position, push-up position u ħamorru mountain climbers. Jiġifieri hawnhekk ħanġibu one knee in and then the other foot. U ħanamlu għal ftit ħin żgħir. Ngħidilkom jien meta nieqfu. Tajjeb, ħanibdew in 3, 2, 1, ħamorru mountain climbers. Last 3, 2, 1, and relax. Bring the hips back. And come up slowly. Grazzi ħafna u nsellmilkom.